angry at the advance of M23 rebels in the east of the country. M23. The M23 armed group. The UN says troops from the M23 rebel group and soldiers from neighboring Rwanda. Haba ku mbuga nkoranyambaga, haba mu bitangazamakuru bikomeye, yewe haba n'ahandi hose hasakazwa amakuru, ubu ntiwasoma ibinyamakuru yabo bikomeye n'ibyoreje utabonye imizina M23. M23. The M23. M23 rebel group. M23 rebels in the North Kivu city. Ese ahubwo izina ryigarurira itangazamakuru hafi ya ryose ku isi, kandi koko kubera ikoranabuhanga amakuru asigaye yihuta cyane ku rwego isi itigeze yigezaho ibinyejana byose byashize. Ubundi izina M23 risobanura iki? Kandi kuki ariko biswe? Kuki batiswe M20, 21 cyangwa se n'indi mibare? Tekereza ko bisobanura iki? Niba warigeze ubyibazaho, reka tubivugeho, reka tubidefixas. Kugira ngo izina ribeho habanje kubaho icyitwa Armée Révolutionnaire du Congo, akaba ari igice cyari kigize igisirikare cya Congo. Reka duhere mu mwaka wa 2009. Aha ngaha igice cy'abiyomoye ku gisirikare cya leta bari biganjemo abatutsi bo muri Congo, ani mu gice cy'Iburasirazuba. Ku itariki 23 z'ukwa gatatu 2009 basinye amasezerano na leta ya Congo. Ibi byabaye aho hari hamaze kubaho ifungwa ry'uwari ukuriye abari bariyomoye ku gisirikare cya leta bitwaga CNDP, aho abari bagize uyu mutwe wakwita inyeshyamba bari bemeranyije na leta ya Congo ko bari gufata abagize uyu mutwe bakabinjiza mu gisirikare cya leta cyangwa se abandi bakajya mu buzima busanzwe, ariko leta ikabitaho. Nyamara ahubwo nubwo byakozwe mu nyandiko, mu bikorwa siko byaje kumera, kuko bamwe bagiye mu gisirikare gusa bakomeza gutotezwa, abandi bakajya bicwa ndetse n'imiryango yabo. Kandi abicwaga babaga bishwe n'abandi basirikare bagenzi babo babashinjaga ko baje kurya umutungo w'igihugu. Twavuze ko amasezerano bari bagiranye yari yakozwe tariki 23 z'ukwa gatatu cyangwa se witwa Mars 2009. Mars akaba ariyo rero yahereweho ihabwa izina M23. Iyo 23 yari tariki bari bagiranye y'amasezerano, naho M ni ukwezi kwa gatatu. M23 rero yahisemo kwitira iyo tariki yiyita M23 guhera ubwo. Muri 2012 M23 yahereye ku basirikare 300, abenshi kandi bakaba barabahoze muri National Congress for Defense of the People. Abangaba bashinjaga leta ya Congo kutubahiriza amasezerano bari baragiranye no kutabitaho nk'abandi banyagihugu ku bushake. Muri 2012 hatangijwe kwigumura kwari kuyobowe na Colonel Sultani Makenga. Nawaza mimi kama Makenga sipiganie shida zangu binafsi, napigania shida za Kongomani. Abaho kandi General Bosco Ntaganda wari wahimbwa akazina ka Terminator, niwe yagize uruhare rukomeye mu gushinga umutwe wa M23. Sisi tutaendelea Nairobi, mimi sitegemea, nategemea hii yenye tumepanga. Muri uko kwigumura wari Perezida wa Congo Joseph Kabila yategetse ko Ntaganda afungwa ku itariki ya 11 z'ukwa 4 2012. Ikindi wazirikana nuko M23 kandi abayigize benshi ari abatutsi batumvikana nuko leta ya Congo ishyigikira kandi ikanafatanya n'abahoze interahamwe za jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda bitwa FDLR n'abazwi nka Mai Mai. Muri kwa kwigumura bahereye mu ntara yitwa Nord Kivu muri Rutsuru, ndetse mu kwa 7 kwa 2012 M23 yari yamaze kwigarurira Bwiza, Jomba, Kisigari, Bukoma, Kiwanja na Rugari. Gusa muri uko kuyigarurira avuga ko na Human Rights Watch itababereye ishyashya, kuko yabashinjaga ibikorwa byo gushyira abana mu gisirikare, gufata ku ngufu n'ibindi, ariko M23 yo ikabihakana. Ashatukuta tuko na cheza basoda wa Bosco Ntaganda waketukamata, waketubeba, wakenda atonesha mbu Bosco Ntaganda njana kwa babetu. Muri 2013 n'ubundi mu kwa gatatu umuryango w'abibumbye wategetse ko muri Congo y'Iburasirazuba hajyanwa ingabo zishinzwe kwagarura amahoro MONUSCO. The mission known as MONUSCO has been in the country since 1999, and as Jane Kyo reports, its mandate continues as citizens wait. Aho hagiyeyo abagera ku 369. Mu kwa gatandatu kwa 2023 ingabo za leta zatunguye M23 zirayitera, aho akandi hari anashyizweho umunsi w'agahenge. Nyuma y'umunsi umwe gusa M23 yarashoye itangazo ivuga ko yahisemo gukurikira inzara y'ibiganiro, yandi magambo yarayamanitse. Ku itariki ya 7 Sultani Makenga uyoboye M23
yayamanikanye n'ingabo 1500 yewe babikoreye muri mu Gahinga National Park, aho ngaho akaba ari muri Uganda, bahita bajyanwa mu nkambi y'impunzi. Mu kwa 12 k'Ukuboza 2013 habayeho gusinya amasezerano y'amahoro hagati ya leta na M23. Muri 2017 Komanda Sultan Makenga n'ingabo zigera hafi kuri 200 bavuye muri Uganda baturutse bashyira ibindiro ku musozi wa Mount Mikeno hagati y'umupaka w'u Rwanda, Kongo ndetse na Uganda. Gusa igihe ntago bari bashyigikiwe n'abandi bahoranye muri M23 cyangwa yewe ngo babone n'abashya benshi. Gusa muri 2022 umutwe waje gukora igitero bafata umujyi wegera umupaka wa Bunagana. Mu kwa 10 ku itariki ya 20 M23 yakoze ikindi gitero bituma abantu benshi bava mu byabo, kandi mu kwa 11 ku itariki ya 25 by'umwaka wa 2022 M23 yemeye guhagarika imirwano. 21 z'ukwa mbere 2025 byavuzwe ko M23 yaba yafashe Masisi, yewe aho ngaho akaba ari mu birometero 25 uvuye i Goma. Ku itariki 27 z'ukwa mbere uyu mwaka wa 2025 ku rubuga rwahoze rwitwa Twitter ariko ubu ngubu rukaba rwitwa X, M23 yavuze ko yafashe umujyi wa Goma. Ese M23 yakurikizaho iki nyuma yo gufata Goma? Ils ont rangé plus de 22 000 hommes réunis autour de 15 régions. Et nous avons compris les manœuvres. Leta ya Kongo izemera ko bajya mu biganiro. Reka tubitega amaso. Mu 23 cyangwa se Muvamadi 23 Mars, umuyobozi wayo ubu ngubu yitwa Bertrand Bisimwa, akaba ari we perezida. Naho ukuriye ingabo ni Sultan Makenga, yewe wahoze ari perezida wayo ni Jean-Marie Runiga Rugerero. Ndetse bivuga ko itariki izwi uyu mutwe waba warashingiwe ni itariki 6 z'ukwa 5 2012, ndetse ubu ngubu ukaba ugikora. Bivugwa ko waba ufite abarwanyi bagera ku 5500 kugeza uyu munsi, ariko abo ni abazwi, birashoboka ko biyongereye. Naho abo M23 yagiye ihangana nabo harimo ingabo z'igisirikare cya Kongo arizo FARDC. Saba gusa kuko M23 hagiye cyageze ihangana na Wagner Group, yewe saba gusa harimo Wazalendo n'indi mitwe igiye itandukanye nka FDLR, yose igiye yihuriza hamwe igamije gutsimbura cyangwa kurandura M23. Nyamara kugeza n'uyu munsi M23 yakomeje kubabera ibamba, ahubwo ikomeje kugenda yegarura ibice byinshi muri Kongo. Ubu tuvugana biravuga ko yamaze kwigarura umujyi wa Goma, ndetse akaba ari nayo iri kuyobora ikibuga cy'indege cyaho. Ese M23 izakomeza kwigarura ibindi bice muri Kongo cyangwa icyo yari ikeneye kigezeho? Ese leta ya Kongo yo izemera kujya mu biganiro na M23? Reka tubitega amaso kuri The Fixers. Umva ngufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri Y3 /iFix /RA